Talo falava talafou mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao aso se fulufao a perila lua felua ono. Ua whaamauina le mautu ma le lava o le penisini i tutono ni usila le taimi nei. Ele o ia si tūlanga o whaalawelawea i le sapala ino le penisini e tu saimali poti la tamai. I whaamaumaunga la tamai ale MB o lo o whaalia ai e li masfuruiwa tesima le fitu aso o lo o lava ai le penisini. Whaititia mai le ono lua tesima le ono aso na whaamauina i isi li poti ele i mamao atu. E whaase furuiwa tesima le tasi aso e lava ai le sapalai o le tiso pa mai le 5 tasi tesima le fitu aso na iai. E 5 wa ala uta o lo ofuafua e taunu umai i le isi lua aso o lumanai, whaapea wa aiva o lo ofuafua e taunu umai i le tolu wa iaso o lumanai. E whaitau se lau upenga ta whailangi tuai a le Health New Zealand ua ta pepe ave esea ma ua whaamaoni ai le tele o tupe umawhai o na whaasao mai ai. E tolu se lau whaasfuru wha upenga ta whailangi po o websites na whaia ilano o le soifua malolo ina. O isi ua whaingoa ina o le Death Docs ma le tele o isi upenga ta whailangi e whaatonua iawa noa eva ai fo mai maisi. E o mai le whai unga o mati, ua o atu i le lua se fulutasi tesi ma le whaamiliona Tala, ua mawhai ona whaasao mai i le leto e whaonganga o ia websites tuai. E se lau walu se furuli i poti o wha atau tangatanga se ngase, e le i awina atu i fō mai, pe ona maua isu isu enga ale soi fō malolo i na New Zealand. E uina talo sanga ina i fō mai i ungo scans, po o wha atai la fō ina atu. Wha ailoe Alex Pem o le sui o te taitoke rau, o se wha le tonu i masini te konolosi, le mafua anga o le wha atua i ona maua i fō mai o i ungo wha ata. O le tele o scans, e le ila fō ina i fō mai e mai a iuni o le lua afe lua 5, ma le tele o isi wha ata i le lua afe lua 3. E le ia afia le saunga le mua o tangatanga se ngase i lea wha afita auli, pei ona tā ua e le Health New Zealand. Na te ena il matanga luenga o anga fiso o tai le MSD, se talosanga a se tina mo se benefiti e nofo ai e tausila na tama mai. E ui i le tele o li potia fo mai, na whaamatala ina i le onga o a afianga i le tamaititi, e ono o ai ni tūlanga wha le tonu, mai mo o mia no na tina i taimi uma. O le tamaititi e maua i le celiac disease, ma le type 1 diabetes po le suka, mai mo o mia tele lo na tina i taimi uma o le aso, e wha ainua ia na fuala au, ma whaiau na tui po le insulini. Na te ena le talosanga le tina mo le supported living payment, ina uataliane le MSD, e le o mawalunga tele peonga tele tūlanga i le ngase o lana tama. Le ana uia i le tina le fisosoani a le leiti o New Zealand, ina ua ia whaitau i se isi mata upu whaapea ini naiwai aso taluai, e winga i le tama porirua le ana te ena whaalua lana benefiti, masaili fisosoani i le ofisa whaasalalau, ua lipotia le leiti o New Zealand ua talia e le matanga luenga, le talosanga a le tina, ina ua mai au natu i fesili. Ua whaato ese Graham Allpress o le sui o le MSD, i le tina malana tama, ma whaapea, sa le te tau lava o na te e naina le talosanga a le tina, mai na te leilo fo i po o aina whaia ia i loilonga, ai po o ato mai o ia i lātou, na lātou whaia i nei whaai unga le tala wheangai. O iai nisi tului whaupopo i tau o tau mafa, ai mai se le taunga tau le penisini. Ai ua mawhaiona whaasoa mai ele au whaitau whao le tamau ainga, ni meto tia mo ainga, e whesosoa ni ai i paketi, whaapea le whaasoa ina o se leni i le vai aso. Mua, e mawhaiona tusi se fuafuanga po se plan o tau mafa e kuka i le vai aso, i le taimia o whaia pa o supermarketi. Nga i fo e whaatau, e au mai lava na o mea e mo o mia, asi lunga o penga ta whailangi a supermarketi, e wa ai le esenga o tau o loa, o na whaatusa lea, ai le i whaia whaataunga. Tāua fo ele whaatele o whala au whaisua pe a whaia ngā sesenga e le tele aise mi te whaonga, ma ia te wile aisa malosi po ole fulisa mea ai e tutoe ele lei e umi ai o nā o ngā. Ua whaia ele au whaitoa whao mata upu tau whale se talosanga, ina ia whaiani siaki whaatuma oti, mo le soifua malolo ina ma le saunga le mua whale, ina ia muli ta ia e landlords, o le taimi nei e whaingo fiela vai i lātou e ana whale, o na whaatumu pepa ma pepelo i le talinga o fesili e whaatatau i le saunga le mua whale.
O iulai o le tausanga taluaina a matawha mamaluina i le tulafono more landlords, ina ia mulimuli ta ia le whaamafanfananga o fale, ma isi ta ia lai whaamautinoa ai le saunga le mu. Olo o tuu whaasa o loto lava iso o si tangata e mawhaiona alo e asiasi fale, tu sapele anga waa. Whaalie le sui o le Citizens Advice Bureau a Wellingtone e whaapea, e ui ta ia la fauna whai mo fale, ai olo wa aia pele si tia lungo le numero o whaasea ua wha o atu, e winga i fale ma le lele o tūlanga i le soifua maloloina. O le aamata o na lolomi le aso whanau o le tangata i lungo le ata mo le laisene awe taawale, e whaamalosia ateli ai le puipuinga, o lea whainga ua taatele i isi atunuu. Na whaalie Chris Rodley o le sui o le NCTA e whaapea, o lea whainga fau e whaaititi ai le mawhaiona whaao ngāsi se e le autau whaavalea, laisene awe taawale a isi tangata. E aamata o na mawhaiona lolomi le aso whanau i lungo o laisene, bea ai alo e whaafaulo laisene, be su e fo se laisene fau, be ona lipotia le One News. Ua tāpena le soifua maloloina New Zealand, e sauni i le ono o mai o le isi tu ainga vairusi o le fulu o le Super K. O le vairusi na pepesi i Peretania ma le atu Europa i le tausanga taluai, lea ua lipotia fo i le vave o le pepesi i Ausitalia. O lo fautua ina tangata i anga e whaini tui pui o le fulu, ai le i o mai le tau malulu. I alonga, ua whaasilasila le tuuai e Marata New Kore o le awa le Warriors i le whai unga o le taamilosanga o lo o whaanga solo. Aianga i atu e taalo mo le awa le Newcastle Knights se ia o i le lua whelua iwa. O lo o fuafua fo i Roger Tuivasa Sheik e tuua le Warriors i le whai unga o le tausanga. Tala fōwia mai le si ufofonga o le laumua mo le neivaenga o le tae ao.